جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ دیپلۆماسی گشتی و کاروباری گشتی ریچارد ستەنگڵ باسی ئەزموونی خۆی و دیداری لەگەڵ ڕێبەرانی جیهان و چاوەڕوانیەکانی ئەوان لە ئەمریکا دەکات. I have to say, when it comes to this دویا از بیجم لدمه بیت سر هفپیمانیا برهلستیا داعش یان آیساله بومن دیار بو ریبر سروک وزیر و حتی کو خلق آسایی هز دکن بزاوه که اگرتی هیا برجواندین هفپش کنه کو خلق دبینن اوه دجمنه که هفپش که نونراتیا هندک بهایا دکت ولاتین سردن به هر آوایی که پشتوانیه لیناکن جبروی چنده به باوری من پیشوازی که باش از لهر جهه که بوم هبو جبرکو ما هلویست که هفپش که قایم دجی داعشه هیا و سبارت به پیامی ئەمریکا لە ڕوبەڕووبوونەوە بەو هەڕەشە هاوبەشە دەڵێت بەڵێ ئەvە گەفەکە هەفپشکە دا بە درستی ڕوون و ئاشکرا بین نەبتنێ پەیاما ئەمریکا یان پەیامامەیە ئەvە پەیامەکە ji وڵاتên sertaserî cîhanê ji hemû wilatan ewîn rêpirî gefên Daişê dibin بۆ min û بۆ ئەمریکا زۆر giring e her aliyek li layê xwe peyam û bizavên xwe bikitin ku wa heye em bişên wan bizavarek bêxîn ji ber ku wekû te gotî me gefek û berjewendiyeka hevpişk heye به باوریه من پیام ما وکو پیام خوجهی حرمی ولاتن هفپیمانیه to the local and regional and national messages of the countries in the coalition. سەبارەت بە ئاستەنگەکان لە ڕوبەڕووبوونەوەی پرۆپاگەندەی داعش دیپلۆماتی باڵای ئەمریکا دەڵێت There are a lot of challenges. They're very sophisticated. They will stop at nothing, so to speak. ئاستەنگên زۆر هەنە زۆر چالاکن ئەوێ ji destê wana bê dikin biçi awayekê bawerî bi rastiyan niye pirsên binyadî li rojhilata navîn û cîhana ereban heye ku waye hindek caran aydîolojiya Daişê rakişte xwe xurtên bêkar ewên çi paşarûjeka baş nebin radkeşte xwe yan ewên bûçûna şaş li ser ûla îslamê heyn û ev e behreka hevrikiyê ye û ew tiştê em û şerîkên hevpeymaniyê dixwazîn bêjin ku Daeş ne rûya rastiyê îslamê ye nûneratiya pêxember û Qur'anê nakit û bûçûna xilafetê ew wan durist kirî ya şaş e. لە جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەپرسم لە باکووری عێراق داعش دەستی دەکوشتنی بە کۆمەڵ بە مەدەنیەکانەوە ڕفاندنی ژن و پیا و منداڵاندا هەبووە بۆ نمونە هێشتاش نزیکەی 4,000 یەزیدی بێسەر و شوێنن ئایا پێ دوایە ئەمە جێنۆسایدە؟ You know, it's a very good question and they are پرسیارێکە زۆر باشە ئەو درندەنە بێڕەحمن بچ ئەوەیکە ڕێزێ لە ژیانê ناگرن ئەوڕێک خراوەکە کۆمکژیان پێگەتینێت ئەس دەبێژم سۆرن لەسەر ژناوبرنا تەماما کۆمەڵێن خەلکێ بێفەرق و جداهی خەلکێن بێگونە بە باوەریە من ئایدۆلۆجییا وان ئایدۆلۆجییا جینۆسایدەیە و ئەو تشتێن دکن نائێنە گوتن و جهێ شەرمەزاریەنە and what they're doing is just despicable in every way. ڕێزدار ستەنگڵ پەیامێکی بۆ خەڵکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێ بوو. پەیاما me hêvî darin peyama pozîtîv bit bi şêwazeka îslam ya nerim ya vekirî firelayan bit ya welatên xudan civakeka medeniya qayîm û abûriya bihêz li gel hebûna derfetan bo xelkê bigiritin xelek malbat li her cihekê heman tişta bû zarokê xwe dixwazin perwerdê janeka aram karî dixwazin û ev e bûçûna me ya pozîtîv e bi baweriya min her aliyek li hevpeymaniyê dixwazit li dawiyê piştevaniyê lê bike. I think everybody in the coalition wants to support ultimately. کوردەکان لەبەرەی پێشووی ئەم شەڕەدابوونە و زۆر پشتگیری ئەمریکا بوونە لە هەڵمەتی بەدژی داعش پەیامتان بۆ کوردەکان چییە؟ America is a great supporter of the Kurdish people. ئەمریکا پشتەوانیا بەهێزا gelê Kurd e û hîviyan Kurda dikir. ئەمریکا پشتەوانیا بەهێزا gelê Kurd û hîviyan Kurda dikir. Gelê ئەمریکا rêzê li azayetiya gelê Kurd digiritin digel rastiya ku sererayê her tiştekê şerî dikin şerî bi bihayên xwe dikin ku demokrasiye û bihayên hevpişk wekû yên gelê Amerîka ji ber hindê welatên êgirtiyên Amerîka piştevaniya qayîma gelê Kurd dike. The US is a great supporter of the Kurdish people.